veče ustanici, prvoborci, heroji ustanka crnogorskog Jesenje. Dobro veče, moja junačka familijo. Čast mi je i zadovoljstvo posebno da pozdravim vas, baranki i barane, koji su bili stanovnici onog prekrasnog slobodnog grada. Koji su redovno bili na svakom našem skupu. Koji su prkosno stojali ispred kriminalaca Mila Đukanovića, pili suzavce i trpjeli metke. Normalno, moram da pozdravim barsku top listu nadrealista, barske Srbende. Koji na svoj mladalački, junački način se bore za slobodu. Kada bi me više slušali, bili bi popularniji, čak i od onih sarajevske top liste nadrealista i čuvenog doktora Neleta Karelića. Jeste li čuli? Drugari, ne znam da li smo svjesni toga, ali napravili smo veliko čudo do sada. Mi smo probudili Crnu Goru koja je bila usnula. Raskinuli smo lance straha, oslobodili junački duh Crne Gore i napravili realni nešto, a to je da dođe slobodna Crna Gora uskoro. Tako mi Bog pomoga i Sveti Vasilij Ostroški. Ja imam običaj da idem među ljude s kraja, da šetam zbog moga koljena. I dobio sam bezbroj reakcija ljudi. Nijedna grka riječ ni od koga, samo hrabrenje. I kažu, prafo, nema zaustavljanja. A ja njima, i to otvore prozor na semafor da ih vide kolone drugih ljudi, ja njima kažem, česa, kakvog zaustavljanja do ostvarenja našega sna, jer i tako? A ko je naš san? Naš san je slobodna Crna Gora i u slobodnoj Crnoj Gori da vratimo moral Crnoj Gori i na tom moralu da izgradimo savremenu demokratsku Crnu Goru. Crna Gora koja će odisati kreativnim i produktivnim radom, koja će biti solidarna, koja će biti zdravstveno i obrazovno besplatna. Crna Gora u kojoj će domaćin biti pravi domaćin, a ne siromah. Crna Gora u kojoj će se više rađati nego umirati. Crna Gora u kojoj će se ostajati i svi se vratiti nazad koji su otišli trbuhom za kruh. Takav naš san je ukrao jedan čovjek za svoje interese i svoje kriminalne grupe. On se zove super lopov Milo Đukanović. Milo lopove! Došao ti je kraj! Ljudi, svi oni koji su opljačkali i unakazili svoju državu, a on je to uradio, oni završavaju crnim obrazom za sebe i svoje potomstvo.
njima se oduzima sva imovina, doživotno su u zatvoru, a nekim državama ostaje i skida se glava sa ramena. To je istina, nema druge. Svjestan je toga kriminalac Milo Đukanović. Njemu je vlast biti ili ne biti. Zato je tako brutalno brani. Ali i nama je njegovo skidanje biti ili ne biti. Ne zbog nas, no zbog Crne Gore i naše potomstva ukupnog crnogorskog. On mora pasti. I zato me čude neke reakcije nekih lidera, nekih takozvanih analitičara i velikih intelektualaca, po znacima navoda, koji nisu od početka s nama u ovom istorijskom ustanku. Pa onda kažu, pa tamo ima jedne nacionalne strukture više ili manje. Tamo ima socijalno ovih ili onih. Tamo ima neki koji su za referendum ili ne. I ja ne mogu da se načudim takvim glupostima. Ljudi, tamo ima samo kod nas slobodnih ljudi i ništa više koji traže slobodu. Nikad nisam ni sticao neku svoju nacionalnu i vjersku pripadnost. Mislim da to čovjek nosi u sebi. Ali noćas ću to reći. Rekao sam Andriji Medu, Peđi i drugim mojim drugarima da ću to u skupštini reći. Ti koji na taj njihov kantar kažu da su veliki Crnogorci, da zbog toga ne mogu sa drugima, kažem im ja, već je moje crnogorstvo, no njihovo sve ukupno, ali to nije bitno, bitna je slobodna država. Nek se manu čorova posla. No ako imaju 4 osobine, nek nam se pridruže na velikom mitingu da srušimo kriminalca Mila Đukanovića. Ako imaju petlju, pod broj 1, kao što imaju naši prvaci da stanu ispred naroda i da poginu ako treba za taj narod. Ako imaju moral i dušu, pod broj 2, da ne dijele ljude po vjeri, po nacionalnosti, po socijalnom statusu. To je bijedno. Da vole sve ljude u Crnoj Gori isto i nikako drugačije. I da svoj interes stave ispred i pozadi javnog interesa. Treću rabotu, ako imaju čisti obraz. Nije se lako boriti protiv kriminalne organizacije Mila Đukanovića. Ako nemaš čisti obraz, ne možeš. I četvrto, ako imaju pamet, jer se neki pozivaju za neka rešenja. U Demokratskom frontu ima dovoljno pameti sa našim programom 595 i svih ovih godina što smo govorili kako iz ovakve Crne Gore devastirane da izgradimo onakvu što smo je sanjali. To ako imaju, nek nam se pridruže. Ukoliko nemaju, nek idu svojim putem u zaborav. Biće novog testa za sve njih. Mi smo odlučili. Biće okupljen u Podgorici. Samo hrabro, samo naprijed. Jeste li trenirali? Samo naprijed, braćo i sestre. Svi su uz nas. Živjeli!